Di dalam ayat 60 surah Ghafir, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, wa qala rabbukum, dan Tuhan kamu telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Tuhan kata, mintalah doa kepada aku, nescaya aku akan perkenankan doa kamu itu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Kemudian Tuhan kata, sesungguhnya orang-orang yang takabur, orang-orang yang besar diri, orang-orang yang sombong daripada beribadat kepada aku.